Koe hei tā te hunga tātā, nā te korenga o te rōpū whakawā i a te kimi whakatau pūmau mo te hāmene whakahaere rōpū taihara, kua tina, kua mana te whakaaro, he maumau wā, he maumau pūtea, te kawenga o tēnei take ki te kōti. Koinei te tahi o ngā take nui kua tai ki mua i te ture, a ngā kau, a pūtea hoki. Kia hāmene i te tangata maupū, he hoa. Haunga no ko te mamai kua whiua ki te hapori o Ruatoki, kai ko atu i te rua me te haurua miriona tāra kua whakapaua ki te kōti anake. Hea te take o te tini miriona tāra, mena koe anake te hua kaputa mai. Kei te noho muna ngā nama katoa i whakapaua e te tari pirihimana, mo ā rātau tirohanga, me ā rātau whakatewhatewha mai i te tau 2040. Engari e ai ki ngā mātanga ture, kei ngā miriona tāra anō ngā utu mō ēnei wāhanga e whai ake nei. Te tirohanga a ngā pirihimana mo te rimatau te roa, te utu mō ngā roia a te krauna, ko te katoa o te pūtea āwhina ture. Me te utu i te mau i ngā whakatuaki. Kei te karanga te rōpū kākāriki mo etahi whakautu. We've heard figures of up to $20 million has been spent in total since 2006. That is an extraordinary amount of money to discover that there were some minor firearms issues. Tā te Pāti Māori me pēhea ngā whakatuaki. Ka renoa i tahi kia tino rongo mo tērā, ko tāku ko te kia atu, i te mea kua hinga te taha ki te krauna, mā te krauna nōra nā nama e utu. Hei tā hone harawira ko tahi anake te utu mai i konei. Me whakahoki ngā whenua o te urewera ki ngā uri whakaheke o tūhoi. Koia te utu tika o tēnei o ngā tinohi. Hoi me ea te wāhi ki te ture i te tuatahi. Ka tahi ka whai pea i te ara ki ngā mahi a ngā pirihimana. Jasmine Pearson, Te Karere.